Pokazat ću vam tehniku disanja koja se zove bramari. Mi to zovemo pčelica, jer simuliramo zvuk pčele dok je izvodimo. Kao i kod ostalih tehnika disanja, jako je važno da sjedimo uspravno, uspravne kralježnice, a kod izdaha proizvodimo zvuk M. Sad ću vam prvo pokazati da vidite kako izgleda, pa ću vam objasniti kako se izvodi. Znači, kao što ste vidjeli, prste stavljamo na određene točke. A kod izdaha proizvodimo zvuk M, tako da nam vibracija se dešava unutar glave. Na taj način dovodimo više kisika u mozak i povećavamo koncentraciju. Znači, radi se tako da se mali prsti postave ispod usnica, prstenjak se postavi ispod nosa, srednji prst na nosnice, sve je lagani pritisak. Kaži prst u očne duplje, a palčevima zatvaramo uške. Možemo sad napraviti zajedno 5 udaha i izdaha. Udah. Nakon što ste završili vježbu, dlanove možete staviti na bedra ili na koljena i kratko ostati zatvorenih očiju u tom položaju i promotriti koje benefite donijela ova vježba. Duboki udah i izdah. Polako možete otvoriti oči. Ovu vježbu možete raditi bilo kad u danu, ali ju je možda najbolje napraviti tokom jutra, da imate benefite tokom cijelog dana. Ovo je jednostavna i moćna tehnika disanja, osim već spomenutih benefita da dovodi kisik u glavu i time povećava koncentraciju, pomaže i kod stanja migrene. Sad ste naučili još jednu tehniku disanja, tako da vam želim sretno vježbanje.